tsebiso ya molao ona e bakile dipuo di hana ho fela Botswana. Setshwantsho sena sa molao se tla nehela makala a molao matla a ho kenella dipuisanong tsa boraditaba le ho ba qobella ho nehelana ka lesedi le itseng. Se tla dumella le basebeletsi ba mahlale ho sebedisa boitsebiso bo fosahetseng ntle le ho tobana le molao. It is going to affect media negatively. Number one is, as you know, especially investigative journalists, they rely on anonymous sources. And in this instance now, the investigating agencies or security agents will have legal power to intercept and listen to information. The African Editors Forum e re e tshehetsa mekgatlo ya boraditaba naheng ya Botswana ka ha sena se tla sitisa bolokolohi ba boraditaba le tshebetso ya bona. The African Editors Forum is horrified at a draconian piece of legislation that is being rushed through the Parliament of Botswana by the government of Botswana. This planned legislation will have a chilling impact on media freedom and other civil liberties. Le ha o le jwalo, mmuso wa Botswana ha o so tshwahele ntlheng ena le ho hlalosa mabaka a susumeditseng molao ona.